Munasqa hermano, hermana, allin hamusqa kaychik kay yachay wasiman. Kusi noqapaq kasanqankunawan tinkuy maychus kasan kay comentario escuela sabática. Napaykamuykichis sapawnikichikta pikunachus uyarimuykichis qhawarimuykichis kay programacionta. Ichapis wakin kutipega noqanchik pantanchik ichari parlaspas, sin embargo tukuy sonqomanta aparimuspa kayku kay yachaykunasta manchus kasan tata Diospaq palabranpi qillqasqas. Chayta niraq noqanchik ñawirispa invitaykichik munasqa wawqi umuykunata tatanchikmanta mañakunapaq. Diosnita tay, qanman hamuyku kay kutipi yachayta k'anchayta qoriwanaykupaq, allinta entiendenaykupaq palabraykita. Chayman hinataq Señor kawsayniykupi allinta llank'arinaykupaq. Diosnita tay, kay favoresta noqayku mañarikuspa kayku Jesucristo wawayki sutinpi. Amén. Chayman hinataq munasqa hermano invitayki kicharinaykita maychus kasan kay libro de Colosenses capítulo 3 capítulo 4. Noqanchik ñawirispa kaso nichari kay kutipi lección de escuela sabática niwanchik. Imaynata noqanchik ichari familia ukhupi kawsarikusunman. Yachaykichuqan? Ichapis noqanchikpaq discusión kanman y porque warmi qosa sapa puraga razoniyuchus manachus kanku. Sin embargo, k'amita qowanchik tatanchik kay kutipi qosasta warmispa. Entonces ñawirispa kana maychus kasan kay Colosenses capítulo 3 versículo 18-19 nisawanchik ajinata. Kay uyariykamuy munasqa hermanuy. Familia ukhupi kawsanamanta. Qosayuq warmis, sapa ukpis qosaykichikwan k'umuykuychik sonqo chaychik. Imaraykuchus chaymin allin Señorpi kaqkunapaqqa. Hinallata qosaspis warmiykichikta sapa ukpis munakuychik. Amataq paykunata llakichiychikchu k'umuykachachispa nispa. Ari munasqa wawqi kayta ñawirispaqa wakin aycha runasqa ninchik ajinata y uyariykichu warmi qosaspis ninku sujeta kanayki tiyan noqaman k'umuykuspa noqa nisqayta ruwanayki tiyan. Chayta nin Diospaq palabran. Warmispis kikillantataq ninku uyariykichu qosay qanqa ama llakichinawaykichu tiyan. Qampis k'umuykunayki tiyan. Pi entonces kaypi munasqa wawqi tiyan verdad. Pi astawan valorniyuq, pi razonniyuq nisuman ichari tata Diospaq palabran palabritata sut'ita qillqaspa dejarqa kay Bibliapi. Chaytaq nisan ajinata wakin aycha runasqa qonqanchik kay palabrata. Chayrayku nini hinallataq nini munasqa wawqi imaraykuchus chaymin allin Señorpi kaqkunapaq. Entonces cosas warmis, sichus Señorpi kanchis chayqa, mana chay pelea kangachu, mana maganaku kangachu, nitaq discusión kangachu, pichus razonniyuq mayqinchus allin pensamientoyuq. Ichapis din noqa nisqayqa valorniyuq, noqa nisqayqa nin qosallataq valorniyuqtaq. Pero tata Diospaq palabranqa aswan valorniyuq kasan porque chaypi nini pichus qosa warmi Señorpi atienesqa, Señorwan qusqa kawsakun chayqa, seguramente warmiqa respetanqa qosanta. Ichari sacerdote hina qosanta. Seguramente gozaspis pikunachus Señorwan kawsakuqkunaqa, Señormanta hap'ikuqkunaqa, warminkutaqa mana p'inqayta hap'inqankuchu, nitaq llakichinqankuchu. Tukuy ima ruwasqanqa, más bien kusirichayqa warminta. Entonces chay palabras, hermanosqa, aswan valorniyuq. Señor ninchikman warmi qhariqa atienesqa kananchik tiyan. Imaynata ichari iglesia
atienesqa hap'isqa hap'ikusqa tata Diosmanta. Señor ninchayqa munasqa wawqimasi niwanchikhi qhari warmi ahinata hap'ikuspa Señor manta chayqa seguramente k'ayamincha ima decisionta noqanchik parlarikuspaqa uqllata parlaspa thaskinaykichik tiyan. Sichus qankuna parlarikuykichis sut'iyaymanta pacha imatachus ruwaykichis chayqa seguramente uqllanllata qankuna puriykichis. Pero bastataq ninki lección de escuela sabática warmis cosas wawaykichikpih ladunpi discutisaykichis. Bastataq ninkichari paykunaq latunkupi maqanakusaykichis phiñanakunasuykichik. Entonces ninki wawasqa ama uyarinankuchu tiyan maqanakuykita, phiñanakuykita, discusionniykita qampata warmikitawan qusaykitawan. Entonces si qan parlarikuyki imata chayqa suyay wawasniyki colegioman rinankupaq, suyay wasiyki ukhupi qankunalla karaykichispaq chaymanta parlarikuychik ichari señormanta mañarikuspa. Kaypi nin escuela sabática matrimonio pichus allinta parlaypi chayanku chayqa entonces kay familiaqa cheganta purispa kanqa Señor kutimunan kama. Chay consejosta kay k'amiykunasta uyarispaqa paykunaqa matrimonio kusikuyniyuq kanqanku. Uyarispa munasqa wawqimasi mana noqaq nisqaytachu, al contrario, Diospaq palabran sut'ita willawanchis, gozas warmis, purahpis k'umuykukuychis, Señor ninchikman primero, chay munakuywantaq respetasun munakusun, qosanchikta warminchikta respetanakuspa, ichari chantapis respetaspa wawasninchikta, porque paykunaqa herencias kanku, mana paykunaq latunkupi noqanchik discutisunmanchu. Iskay yachay niwanchikhi tatas mamas qankunaqa hatun herenciata hap'ikichis Señormanta. Kay herenciaqa kasan wawasniykichik. Chayrayku qankunaqa yachaywan edukaychis. Chayrayku qankunaqa Señormanta hap'ikuspa yachachinchik. Pichus kasqanta Señor tatanchik Jesucristo familiapaq. Chayrayku invitaspa kayki mask'anata maychus kasan kay libro de Proverbios. Maypitaq tata Diospaq palabran consejawanchik ahinata munasqa hermano hermana. Proverbios capítulo 22 niwanchikhi kay versículo 6pi ahinata sut'ita. Wawamanqa imatachus nin'i kawsananta allinta yachachi. Machuyayninpi mana qunqanqachu chay yachasqata. Entonces, siqan mama tata yachachiyki allinta kawsakuyta, tata Diosta pay siginanta chayqa, machuyaspa mana qunqanqachu, yuyarikuspa kanqa allinta paypis kawsarikunanpaq. Chay hatun tarea kasan noqanchispata tatas mamas. Tiempota dedicana tiyan huch'uymanta pacha wawasninchikman paykuna riqsinankupaq Señorta. Paykuna allinta qhawanankupaq familia ukhunchikta respetochus munaychus kasqanta. Hatun ejemplo kanchik noqanchikqa. Ichapis tata mama mana colegioman rirqanchikchu, mana yachachiwarqanchikchu ichari, pero Señor paq palabranpi sut'ita niwanchik. Tukuy ima ruwasqanchik noqanchik tatas mamas ejemplo kasan, parlaspa kasan wawasninchikman imaynatachus noqanchik edukanchik paykunata. Siqan munakuywan k'amiywan llakiywan chantapis munasqa wawqimasi disciplinawan wawaykita k'amirikuyki yachachiyki chayqa seguramente k'aspi cheqan hina paykunaqa wiñakunqanku. Entonces, ichapis mas sumaq parlaniyuq kanchikchu, mayachanchikchu maynintachus qayarita allinta parlayta wawasninchikta qayarina tiyan ejemplonchikwan.
Chantapis niwanchis kay libro de Proverbios capítulo 1 versículo 8 y 9. Sumasta willawanchis kay hinata. Tataykej yachachisqanta uyari waway. Amataq pisipaq qhawaychu. Mamaykej yachachisusqantapis nispa. Munasqa wawas pikunachus uyarimuykichis. Sumaqta hap'ikuychik mamaykichispaq tataykichispaq yachachisqanta. Porque kayqa aswan valorniyuq. Ichapis kay tiempo tatas mamas, celular, internet, kay redes sociales educasan wawasta. Sin embargo, ganman saqesorqa tata Dios chay tareata. Chayraygu dedicaspa tiempota, seguramente paykunapis qankunata munakuspa wawaspis, respetowan qankunata qhawasonqachis. Pero si noqanchik tatas hina ma dedicanchis chay tiempota wawasman chayqa, k'ayamincha noqanchis k'amiktinchikqa, paykuna mana uyariq kutinqanku. Chayrayku makinchikpi kasan kay yachachiy munasqa wawqimasi. Hinata qan waway pichus uyarimusayki. Tata Diospaq simin nin, mamaykik tataykik nisqanta kasunaykita, uyarinaykita, chay k'amita hap'inaykipaq sonqoyki ukhupi. Chantapis nillawanchikta munasqa hermano hermana, kay libro de Mateo aska yachayniyuq kasan noqanchispaq. Capítulo 19 versículo 14 niwanchik ahinata. Hinallapi Jesús paykunaman nerqa, saqaychik wawasta noqaman hamuqta. Amataq paykunata hark'akuychikchu, imaraykuchus hanaq pacha reynoqa paykuna hina kaqkunata nispa. Ari, wawasta kachamuychik, amata hark'akuychikchu. Mamas tatas, sichus qan ma iglesiama mana tata Diosta riqsiyki, ma congregakuyki chayqa, tal vez wawasniyki ringu ichari iglesiaman uyarimungu. Ama hark'akuychu, porque kay lugarpega paykunaqa uyarispa kanqanku k'amiykunasta tata Diospaq palabranta. Ichapis qanpaq aswan difícil kasan yachachiy, pero yanapasonqanku pi iglesiapi ichari. Chay karqa noqaykuqta munasqa wawqimasi situacioni. Noqaq mamay tatay ma iglesiamanchu riq kanku, pero ni hayk'aq munasqa wawqimasi paykunaqa hark'awarqankuchu iglesiaman congregakuyta. Chayrayku graciasta qoni primero tataymani, tata Diosman, porque payqa tataypaq, mamaypaq, papasuypaq sonqonukhupi llank'arispa karqa. Kunanqa sumaq kusikuywan nisuman ashka watas pasanña, sin embargo sonqoyqa phutirisan kusikuymanta. Imarayku tataywan mamaywan iglesiaman risanku, congregakusanku paykunapis. Entonces wawas ejemplo kanchik tatanchikpapis. Chayrayku ni hayk'aq tata mama hark'akuychikchu, allin llanta wawayki riqsinanta, allin llanta thaskinanta. Ichari aswan noqanchikqa preocupakuna tiyan, fiestasman, fumaq, uqllaq alcoholta chaymanta llakikuna, pero allin llaqmantaqa kachana tiyan. Ajinallatataq munasqa hermano hermana ningi, paqtataq ningi tatas mamas, amapuni qankunaqa wawaykikta phiñakuyninta hap'ichiychu ningi kay libro de Colosenses capítulo 3 21 sut'ita niwanchik k'amitas noqanchikmanpis tatas kay hinata nirisan. Tatas qankunapis ama wawasniykichikpaq sonqos ninkuta nanachiychikchu, ama qhenakakunankupaq nispa. Munasqa hermano hermana, noqanchispis yachayta mañarikuna tiyan Señormanta, imarayku, porque a veces reneganchik, ma pacienciawan munakuywan k'aminchikchu. Chayrayku wawasninchiktaqa phiñachisanchikña, ichapis k'aminataqa noqanchik qaparqayachasanchikña. Ichari, en vez munakuywanqa phiñakuywan barawan hap'isanchik, wawasninchiktaqa maqasanchikña. Sin embargo, ningi munakuywan k'ami qanpis mama tata.
K'ayamincha paykunaqa ama qanta uhina runatata hina qhawanasuykipaq. Ichari? Chay yachaykunasta sunqunchikman churarispa munasqa wawqimasi thaskispa kasun kay kinsa yachayman. Niwanchik imaynata nuqanchik kawsakuna tiyan patroninchikwan trabajunchikpi. Kay yachaytapis qawanchik Señor. Y chayrayku invitayki masq'anata kay libro de Colosenses capítulo 3 versículo 22, 23 y 24 nisanahinata. Wata runas patronesnikichikta tukuy imapi kasuychis. Amataq paykunaq rikhunallankutachu, kamachisqankutachu ruwaychis. Imaynatachus wakin runas allinpaq qhawasqa kanankupaq ruwanku. Hinataqa hasta wanqa tukuy sonqo paykunata kasuychik, Diosta manchachikuspa. Tukuy ima ruwanaykichikta tukuy sonqo allinta ruwaychis. Señor pajina ama runapa hinachu yachaspa, Señor ninchikmanta inkata hina herenciata hap'inaykichikta. Qankunaqa cheqamanta Cristo Señor tapuni sirvisaykichik. Pichus sahrata ruwaqqa sahrallatataq uqharinqa. Imaraykuchus Diosqa tukuy runasta riqllata qhawan nispa. Sut'ita willawanchik munasqa wawqimasi. Sichusqan trabajakuyki, patroniyuq kayki chayqa, entonces paytapis respetuwan kasukuy. Ichari, imaynata kasuyki tata Diosta ahinata respetaytawa kasuy. Imaynatachus qan allinta ruwayki tata Diospaq ñawinman hina, ahinallatataq llank'ari ruway patroniykipaqpis. Wakinkunaqa patroninku rikunallata runas rikunallankuta allinta llank'arparinku. Sin embargo, kaypiqa tata Dios nisawanchik, Señor rikusasuykiman hina qanqa tukuy tiempo allinta llank'ari. Allinta ruway tukuy sonqo patronikipaqqa. Munasqa hermano hermana, ahinamanta nuqanchispis allinta trabajuyuq kasun, respetasqa kasun, chantapis munasqa kasun patroninchikpaq. Hinallataq yuyarichiwanchik kay lección de escuela sabática imaynataqa ñawpa tiempopi, Moisespaq tiempopi munasqa wawqimasi wakin runasqa esclavos karqanku. Pero kay leyes mosiánicas nisqaqa en contra kasarqa, tukuy siervos, tukuy esclavospi respetasqa, cuidasqa kananku karqa patroninkurayku. Patronpis allinta tratanan karqa y empleadusta. Patronpis allinta tratanan karqa y kay esclavusta, trabajadoresta. Entonces tata Dios chayki killantataq noqanchismanpis kutichiwasun. Si allinta llank'asun runa masinchikpaq chayqa, chayki killantataq noqanchispis hap'ispa kasun runa masinchikmanta. Ichari, si mana allinta llank'asun chayqa, k'ayamincha ichaps sin trabajo quedakapusun. Si noqanchik sinceros, confiables kasun chayqa runa masinchikpaq, patroninchikpaq, ichapis hatun punkuta kichariwasun. K'ayamincha noqanchik sumaq puestopi kasun. Chayta yacharikuspa noqanchikqa thaskikuna tiyan ñawpaqman. Chantapis nillawanchikta tatanchikqa imaynata kawsarikuna tiyan uhkunawan nispa. Chayrayku kay libro de Colosenses capítulo 4 yayguspa kasun versículo 2, 3 y 4 ñawpaqman nisawanchik ahinata. Mana saykuspa Diosmanta mañakuychik, yuyaynikichikta mana waq imasman churaspa. Hinallataq graciasta qoychik mañakuykichikpi, noqaykupaqpis mañakullaychikta nispa nin apóstol Pablo. Kay versículo 2pi nisawanchik, mañarikuychis uhpis purahpis ichari, Señor ninchikmanta noqanchikqa mañakuna tiyan tukuy tiempo, noqanchispaq runa masinchikpaq. Chantapis apóstol Pablo, hermanos, pichus apóstol Pabloqa sumaqta tata Dioswan k'askayu kawsaynin karqa ichari, pero paypis mañarikuspa karqa, sienterqa sonqonukupi necesidad, hermanos oranankupaq tata Dioswan kuska kawsakunanpaq. Chayrayku nini, noqaykupaqpis
maña pullawaykutaq, Señor wakichinanpaq palabranta, willaraita atinaykupaq, Cristo pakasqa yachayninta riqsichispa. Chayta willarasqaykurayku noqapis preso chasqa kasani. Maña puychej noqa maychus kaq parlasqa payta sut'ita riqsi nankupaq nispa. Apóstol Pablopis munasqa wawqimasi sut'ita willanaypaq palabrata mañarikuychis noqamanta nispa nisarqay. Noqapaq mañarikuychis Señorta. Kay noqa willasqayrayku predicasqayrayku noqapis wisk'asqa kani kay cárcel ukhupi nisarqa. Chayrayku paypis munasqa wawqimasi senterqa sonqo ukhupi chay necesidadta, chay munayta, chay deseota hermanonmanta. Entonces kunanmanta pacha sichusqan munasqa wawqimasi mana mañakusarqayki, mana orasarqayki wawqimasiypaq chayqa mañaripuy ichari ichapis contrayki kasan. Ma wawqimasiykichu ichapis enemiguyki kasan, pero oray mañakuy munasqa hermano, porque chayta mañawanchis Señor. Kunapis kunapis qankunaqa mañarikuychis unos por otros niwanchik. Entonces sut'ita kayta willaspa munasqa wawqimasi sapuqninchik, deberninchik chayta ruwana. Chantapis nillawanchiktaq taskina tiyan yachaypi. Maymanta hamun yachay Tata Diosmanta manoqanchikmantaqa nima allin lluqsinmanchu. Chayrayku palabranchik siminchik misk'ichasqa kanan tiyan. Imaniwanchik Tata Diospaq palabran ñawirispa kasun kay libro de Colosenses capítulo 4 versículos 5 y 6 nin ajinata uyarispa kasun. Allin yachaywan kawsaychik. Mana creejkuna ñawpaqenkupi ama tiempota usuchispa. K'acha simiwan parlaychik. Kachiwan kachichasqata hina. Hinallataq yachachiychik imaynatachus sapa hukman kuti chinaykichejpaq kasqanta. Munasqa wawqimasi masqa misk'i yachayniyuq kasan Diospaq palabran. Chayrayku ningi imata qankuna yachachispa k'amispa chayqa k'acha simiwan parlaychis. Chayqa chay sabiduría k'amiychik ningi munasqa wawqimasi kachichasqa hina kasqanman hina. Siminchik parlanan tiyan kachichasqawan hina munasqa wawqimasi. Hinallataq yachaychis imaynatachus sapa hukman kuti chinaykichejta. Si parlayninchik munasqa wawqimasi yachachiyninchis k'amiyninchik kachichasqa kanqa chayqa seguramente noqanchispis yachasun oqhariyta yachasun niyta imata niyta runamasinchikta. Si mana kachichasqata parlasun chayqa seguramente siminchikmanta ofendesun runamasinchikta. Siminchikmanta mana allin palabras lluqsimunqa. Siminchikmanta ichapis juzgasun señalasun runamasinchikta. Pero kachichasqaqa misk'i simi kanqa munasqa wawqimasi. Llampu sonqoyuq munasqa wawqimasi chayasun runamasinchikman. Entonces munasqa hermano hermana yachaywan misk'i simiwan parlarikuspa kanatiyan. Lección de escuela sabática ningi sapa parlayninchikqa misk'ichasqa kanantiyan. T'ikanchasqa kanantiyan. Kachichasqa kanantiyan. Ajinataq sapa ninchis yachaspa kanqa imatachus parlayta. Ichapis k'ayamincha tokasonqa qanta parlapayayta k'amiyta runamasiykita. Qantaq mayachaykichu imaynatachus qayariyta, imaynatachus k'amiyta, imaynatachus watejmanta invitayta iglesiaman, imaynatachus qanniyta kaypi qanqa pantasayki nispa. Sin embargo, si qan mañarikuyki Tata Diosmanta kay sabiduriata chayqaqa, pay qusonqa chay misk'i simita, misk'i palabrata, kachichasqata sumaqta k'aminaykipaq.
Oh hermanos, kaiga kusiko y canantian no ganchispaj. Porque tata Dios pasimin nin, ajinata munasqa hermano, hermana. Chayraigu, puraspis no gancheja munakunatian. Chayraigu kayamincha Jesucristo kutimuhtenga, tata Dios ka reconocesonga, porque yachaita mañarikusqaygi Señor manta. Chay yachay carga munasqa wawqimasi, yachay kay semanapaq. Sumaqta waqaychaspaka yachaykunasta Diospaq siminta palabranta yachachiy runamasiykiman chantapis tukuy munaywan amispa. Ama qunqaychu, kayqa kasan hatun manual noqanchispaq. Ichari munasqa maestro quechua parlaymanta. Ama qunqaychu Diospaq palabranta hatunchayta graciasta gospa. Noqawan kuska tinkunakusun qhipan semana.